Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ularake ya ke Jingdap Snem Jong ka Swachh Bharat mission minta kasni ban kentiu ya ke Jingdap khuj hakaleng kari lasdang ya kani ha Snem arajar khatsau bat kani ka mission kala long ka program ka bahe tam ha ka perthai ban penne ke jing khuj jing suba ha kari ha kani ke jing rakhe Modi ula ple pat ba bat thong mau nongrem ya ki project ka khuj ka suba ka ba shongdor palat khandai hajar henrius pa kror tengka ula banjur halor ke Jingdan bentalang Jong Bharat dak bak kedau ba shispa saupo klor ngut ki nong shang shnong kila no senyang shakani commission baladep ban penlong hadu ar phonyau lak teli ki program Jong ka sewa pak wada dak jias nok tilang Jong ar phrak klor ngut ki nong shang shnong ha kari पड़ाव पर आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। के इंडिया कला रखिए या का स्वच्छ भारत